بسم الله الرحمن الرحيم. Yan, pagantik na ng buwa, yan bumiti ihinen, yan Sheikh Sufyan Sawala al-Syukur, ng buwa yan ang balungan, iusap si Kulit Syariah, dua abin dua isa pa inte, subay malatak po ulan, insyaAllah ta'ala. Duk, yan hekka, yan may ulama at dalam pasilan, yung malak-malak yung sa amin martabat nin, pwede tingahan din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuwas ang baniin magsukod tayo insyaAllah ta'ala tiyak itiwi pinagkaswa o ini si miyaan salong-salong ito. Kuwas ang bangga pinagkaswa tayo inday magpulang grabe at may tapit ng taho. Na sindi na ang barang yan ay may pagpangadjiin pagkaswa tayo ito hadya mararahin ay miyaan mararahin ay yan ay miyaan pahala tayo, insyaAllah, pahap tayo niya di tinumbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung manjari tasabot, yan ay pasyalan pagpahap-hap hinang ko na tisubat ang sinilay. Kung may tamthili hadja at tawakan upamahan, niya dambuwa ko kalpintero matuulay. Ubus teggel magtrabaho si Demboa amunin yan. Napagsakay kayo siyang maid, painte, bekkat na ang banyo na boss niya yan, painte, naaway pen boss nin ngehinang kayo hadya pen niya ruma paglaslasan no. Na sababan, yan na pagantaraan dem yan, puan nga hinang. Napagawa sa paglaslasan duk baya hawang bibekatin ne napuwa ne kinomek-komek hadya sambatan malayuhin hinang-hinangan tengkorak ne napuwas na miyaan ininang we ne luma miyaan puwa ne pinipine kunsiin pihap amunin miyaan penamunin dapen na kunsi rupe pituhon ako sumagwa pero uhon na si kao pegge rumalo dumanhep ako hinang tandain na rukine sumagwa ganta fresh ko si kao pegge tegge na ko magtrabaho to siya ako rumalo ganta si kao nagahuni ngetak na hawakan bamuete kumek-kumek ko ini ruma hininang na miyaan ini kayo hati siya. May umat Islam bilang pelebean kumiyaan ganta yene si tapik tebi si sarung-sarung ini hangkan hepag air tebi tu kue na tasyawahat dem buwa pong tinemian pinahap-hap pegeinin ketek kahante berpruma tebi tek kali selo dem buwa nawang upama komek-komek no pag air nuntu sambatan ni ali abahi si kami latkes no pagterego ko siya ubus pagtek kali silaw kiamat lahati manjari pag ayun niya sa ingin bugay ni kayo tapabay miyahan pito ha data bulak niya manjari bilang panambus yen si wisara dan buwa kung tinaymiyaan pagge miyaan pag ayon miyaan ti subahat nen ko ito terus te isa bang ini inosalin at tawakan bang ini pengosalan yene ayo niya naik ka niyaan pengosalan pag ayo sumakuha niya ayo egan nande ayo tege sabab para panambahayan no
Niya may ail ganta binoon hadja sunnat pege petulino. Atawakan niya may ail minabu nama astelan sunnat sikau yene mag-ailin. Mian ail mian gani asarab ne ganta pengihilang no hinang. Peggeinin ail yene dembua ang bansurut sin sambahayang gate nay masambahayang nun bangga niya ail niya. Naman jari umat Islam Allah Ta'alahin pangda akwen sila Rasul sallallahu alaihi wasallam bangke baya miha peruntungan to rata urak niya in dake miha tungan bangtungan yuru inilangan kahaba eleu bangke baya miha peruntungan cuma gua hajja tileu ten cibiten dake tasambang teruke inin atau akan gake ini lingan ini kahaba eleu tekeletebi cari romban cellphone atau akan cari romban masjid hayya alal falah di kampitu hapar untungan miha ke peruntungan data ulak dunia ini dah ke miha antag bang antag inilangan kahaba eleu hayya alal falah di kampitu hapar untungan ini sambahayang bepong tinai kasa hangkan dembua amban me niaan azab tek kalisil lew kiamat amban me sababan bangway umisi delem narka umudembua tiket de tiket me delem narka bang me vagas tiketan ini pentingkan sembahyang pen Allah Ta'ala ma salakakum fi saqar tinilawe me malaikat yene me tunggu narkain bangwe medlugeg lab delem narka yene me manusia mian umur dan buah sambung de qalu lam nakum minal musallin kini an kemihin leda tak ulak dunya gating dihan kami sembahyang nabang payaman nuwes mo sa ayat ini umur dan buah tiket meddelem jahannam nabang hatu kita tinilaw dan buah duk bang baka yene mian meg sulat alim bang sine vaya megdelem jahannamin katas pote gania baya megpelista peniaan kabayaan ten pegpelistahan ten kahapan pantawid hati panggay lista alim ten pangamahan te bang petekka upayin gana rume Facebook te gana rume miaan gero kita sukat me piperialim nasa ingin na bang kahapan yung akhirat may umat Islam miaan hangkan pen Allah Subhanahu wa Ta'ala hintek kasi daw kiamat yene si may aahin si waktu ni megsusun miyaan yene din nagpasujud si Allah Subhanahu wa Ta'ala si subahat pen ni wakasip kam din nagpasujud lera ta ulak niya sumagawa ga hininang lebi yene may panalay manjari miyaan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam law anna nahran bibabi ahadikum بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل صلوات الخمس فإن رسول صلى الله عليه وسلم تنين لوين من صحاباتي بانيا بين سوبا سيقد لما ببوبي مدري ديالي من ليمة ديالي مدلوين إن نيا كبين تلبي وأدبي miaan amban baran bilik pen sahabatin ga niya pen Rasulullahin sa iyan pen ne kahantang sambahayang lima waktuhin nga aniya ne pardusehante me umat Islam magpagan sin pardusehante miaan turyata ulak niya ini hangkan ne bang kinubur hindi dalam kubur tebiya sa niya asal roang lai miaan subahat sidang buah hadis luang mian peseput billahi pende ebutin na ebut mian dembua amban meketempengan ini ekap mian ebut peseput yene mian sambahayang nabang upamanen mulai kita padarat Allah Ta'ala kinubur gania nempengan yene me peseput mian imagine teko sa ingene kahalanten leijari na manjari gainin basta ko nito subahat temiyaan hangkan subay teed yene miyaan tenggihante
lampung dumanamaran bangsi bakas pangandakan Allah Ta'alahin pinain bengketun bipunukubungin ilalin ang barbaas pinalamitan manjari kita bimigreklamo ay muhat ne bangsi pinain limasanong bitahikin subay umus bidelem dan tahun manjari muhat dan magreklamo kita bi sumabuwa may umat Islam pero magkulang maglabi gero bisan ini tenggahan tabi parkala ini buka hapan tabi ang bandunya labinin bang ilaw akhirat tura tak bulak dunia ini hangkan keu mean eka me magrali si me Manila pesawat kuribui sababan yene source sin criminality bang ine sababan poon sin kalaatani bang ine sababan poon sin kelemianin tura tak bulak dunia ini dok bang ine me kepeges yehin dan buang man rison depende sababan kemiskin basa subay aan kemiskinin duke me ke hold up aahin duke me ke rape aahin wabillahi social criminality dalam Pilipinas buada pun dumain me sahabat zaman tagna miskin pe si amban kita biko itu le agen me sahabat zaman tagna le miaan magsandal yene keugtu dalam kekohapan kan habis ang takakande dan buah ele magsabu Abu Bakar duk Abu Hurairah nimale magpihakinakan kenya miaan nujul masewen pe Abu Bakar po Abu Hurairah ina penne me kepegwa ka ulo penne ke ugtu penne sali hati me kepegwa kita amban umaten mana ning me ke luman zaman tagna lay manjari si dusie isab miskin ko ke luman te zaman tagna bang niya ne pegbesean ga ne niya peseina sumakuha ini niya te kita te zaman tagna lay mian ko may kalahatan si zaman ko itu ini enggak niya. Na dembuwa ang bantambal sin criminality, dembuwa ang bantambal sin kalaatan tura takulak niya yan dake magpihatungan bangtungan. Di dalam ayat Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bennal sa mahayangin makapagis ang bankalaatan, duk ang bankemon kilemian tura takulak niya yan. Nainin na umat Islam. Ang banin, tilewin sa inge yene panambayan din. Umbol dan buah niya iyan surut ni, duk niya rukun ni. Surutin duk rukun bangkay tebebeg si sambahayang, gay tinima sambahayang nunduk gay sahi sambahayang. Hadja pegbidaan rukunin duk surut, ko pegbiddaraan antara gamut duk bohe bang si kayu. Sehingga bantuk ni, bang pein ku gay tomo kayuhin bang gay tatata ruk bohe, iyan surut. Bang pen ko gay tomo kayuhin bangga niya gamot ni iyan rukun. Ina pegbidanen gamutin ang bandi kayulay pegge yen bohein guwa duman ang bandi ng kayo. I maana syurutin duk maana sin rukun. Dakew megpiha bang ine duk ine rukun sambayangin ine syurutnen. Syurutin yen subay hininang gay tinayma sambahayang nun banggay tebebdeg surut miyan sumagwa ga iye hininan del pagaya ambalien kue neme pag-ayo kue neme pegsutsi kue neme peglissin neme tampat nu yene ko istiqbalul qibla pensinduhin surut paharap ke tujuh kiblat iyan gay sa isang bahayang magbagay tebebdeg surut miyan ubos bangkew yene miyaan ng bahayang mula-mula puas amat paharap no tujuh kiblat ngalabo sin takbiratul ihram puasili magpatiha patihain subay teed miaan tabasa importante manamal patihain paginambuhainin ang badrukun sin sambahaya duman miyan ko kita niya magbasa magasin atau magbasa newspaper atau akan ko magbasa post hadya di Facebook bang kita matiha niya me manusia me ke ulari bang sa inge ke umus patiha ne niya puas nakbir palaway inday me piesekan ine ko binonsongan ko binonoan peruko bono ne pi makatali ke bang sa inge ke umus patiha ne dalam oras dikit niya naruman do kailangan ten jube me ngedepok me tajwid no nasa jube me agen miya ad bino kemon me hurufin ko me basan me sinduehin surut jube sa ili importantihin tahat ihadjayin ni maananin. Importantihin ge hadja piliha maananin ang banyen ni miyaan
asal ganta pemito kitan iri. Puas ini na umat Islam mag-ayatin wajib. Bang upama gay kayo makabalik ayat taha pegenuman kayo hafizul Quran, bisan kenyaan nen surah kapandakan. Surah kapandakan, kul huwallahu ahad atau kan ina-ina ni tabalik no amban ni seddi amban Fatihah. Naubos, bang upama sa as in gattad niya tabalik no bisan bakas nisisitahin Fatihah ang hadja. Tabirik no pigayin rukunin iyan makasahihin. Sa siway kayo pan mag-anad ngadjian sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puasili matiya paruko remikian rukun dui sabihin binasaron subhana rabbiyal azim wa bihamdihi minted demian wajib. Ubos kerwe tambane lay sunnat mananin mintel hininang pengisaan lay wajib kemindue lay ein sunnatin. Na tegelan may perukuin duman keu peruku mian peruku gay kewisan ubos subhana rabbiyal azim min petomas ni balik pinagpain-pain kue lepas mekitawa manatan. Kue kahadjalek tikan lepas saili puas. Petomas ni balik siya diawa memes we nung kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mungkin kemenjari petomas balik. Tegelan sin i'tidal. Yan si ruku ng umat Islam. Ubos, siya inin jagahan bi, si peruku ruk pesujud. Sarun, bilang inin amban inin mian, surut siyang bahayang siya, kailangan inin. Niya men ang bahayang, peguwa ketut nen. Pepite, lagi, kue itu uso, may pandakin. Jagahan ng binin ng umat Islam. Aurat iyan, yene, tekite, tebiya sa miyaan. Agen-agen, kepakan yene, bulita inin. Dati gaysa isang bahayang tin banggay taplek yun yan. Duman ko inin minted na nakikita sekian. Sumakuha bang isang kubet nuahin pen sa pagetian si kekahan sa ito ga umiya minention sino bang sine jagahan ng bitiin. Bang na dapat bang upama nakipagbedyupan nakyo bang niya may sahal-sahalo putusyon niya ni antara inin nundok gay peguwa bang peruko yan sukat tinimpengan si ano ini. Bisisita ini mga mga. Puasili niyan petongas keu balik ubus niya sala si pagparangkat te bitangan bangkite puas ang banpuruko kekahan magparangkat tangan ko hay atud doa silyo puas ke penne sami Allahu liman hamidah sili pamarangkat de tangan now dumain ng umat Islam. Duman sa ili pamarangkat tanganin bang si sambahay. Puas amban perukun. Pamarangkat tanganin, puas amban peruku. Pero sami Allahu liman hamidah sa iin. Pinadeheruan duman pinabukutan sa iin. Inin kainin sala nan sinin sumagawa kita masmuh kita bil jahal bangga pa kita ante zaman tagna lay da kayo magpain magay tinima sambahayang ng zaman ni. Nanansinin asal suwe sa iteen kwe kantang pepanang bahayang yenemyaan jaman tagnalay po asili masakyo Rabbana lakal hamd hamdan mubarakan fihi atawakan puas ang bandili sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd puas ini pasujud lemikian tegelan Subay tabassanu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wajib dan mintedde sunnatnya na keminteluhin duman keu kok keu hadja kantak menuknig tuk buas sayri miaan pesujud keu miaan Thomas ni keu wali niyan pesujud pege kengig pesujuran nen gebisan pinatepat yan lento nili gebat pinatepat ahat adja seri pinatoke power kaya nang sino bang may ibarat nagbolahin. Gay counted sujud nun lang sini. Bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam umir tuan asjuda bisab'ati a'zumin lamud ambanin lendo duk gene miaan tuute dua tuut duk gene miaan tangan ini insyaallah miaan syuk korte subhat te esem me binetta ja kuas yene hadis ini. Naingin ng umat Islam. Naniya pa sujud binetta tangan no sa ili si
Ano, napamalisan yan. Asal siya padangkat no siya ni miyaan tangan nun siya. Siya urungan ng space. Yan ang talagat nus padangkat no siya tanganin. Duman pinasaili. Pegi remikian dembuak men ang bansala si pesujud. Bang dende opposite isa. Bang dende siya pe disiek ni manamal yan miyaan baran nin hap. Yan bentuk kantang pesujud. Saili may umat Islam bantu yun ang pesujud ko. Napuas ang mani insyaallah taala say ruhin namin isab miyan si seddi rakaat lay puas iri pagtaan ke julusul akhir demikian magtahiyat ke at-tahiyatu was-salawatu wat-tayyibatu lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واسبقني دعاء فين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واسيري pasalam ni keu miaan pakanawan uus pasalam sa miaan pabibang. Nairi insyaallah subhanahu wa ta'ala daran rin kita hantib siya gay may kainin pinagbalik-balik yun may parkalain inin lenikian niya tasyubahat ga miyan tayo siya buhay ni sisawe en sini pasalan yun si connection si pag-ail TV yun pag sa pumedyas niya ang kita bisara si pag sa pumedyas bisa medyas nin gay umabot taman buku-buku nipis manamalan sinapu gay na kinusya at tisin ga ina umat Islam yene medyas nipis manamalan duk gay ketempengan buku-bukuin gay yang tasapu yene medyas tasapuhin yene medyas subuk duk yene medyas miaan lapat kundem we natawakan katampengan we yene buku-bukutin medyas subay sinapuhin na kainin salangan sini gay sahi yene si pagsapuhin si tengen para kala sa ayin rin, insyaallah ta'ala merasa pagbalikan, dumanduinin miyaan ganta, ano siya, maglawin hadja, review ni hadja bakas mi, hininang TV elew-elew, maapang liku do latong ni kami kemon, main pisikaam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsyukur si Diyan hinunukan buah ko yan bang gay tinayma sambahayang nun banggaan niya ayin kemon ibadat nung gay tinayma bang ito na mahayang ang hasil siya magtutingin kemon ang baniyan may palanggungan sa agama Islam pwede na ano sabi ko ano niya pasal may pagsapos may medyas at lagi na diya may waktu-waktu may kanya kung ito na nag-aaturan mo nag-aaturan mukha naman sa painte dia may emosne matulog niya mas may pose macam besar. Begini pe, bang ni ada sinduwe inain gani ada bohe pag-ail atau niya kapalit ng dari lanuhin. Nagbola, makajadi ko kanyo tayamum na suwe kyo ngadjani inin mura man naman. Damit ko sa may pag-usap kan sa may bohe. Bisan sa ininin, makailan. Duman ko mag-ail mian kinabayaan nun kaon mo patuhon mo dalam buhay. Dalam pangalahin mo sa iyo. Mag-ail asa sa ininin. Nawang sa inhep kaninin. Dabaso makaila. Kaso sa kawasan sakit agad ga niya mian metak yene berada bulak pa buhay. Ngayon hawa duman pa hindi kita magkimut si buhay alay. Ini begini amat haji mana-mana. So magwaan ko bilang pag-anuti sa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian may sama isang bahayang niya ang baksme kasulat din mura sa pag-anuhan at sa mag-inbox kami siya din yung hato kasi na makutba ang hato yan khutbah ni nataman lain sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam